Mihang'o meige o hamwe na wonjoria guku bururi-ini ni urikitie gutharara thutha wa murimu wa coronavirus kurikia gukinya guku bururi-ini. Mwena wa Kajiado gicagi-ini kia Nkinye andu akuru hamwe na aria matehotete ni marikitie guteithio ari njira imwe ya kwigita kumana na murimu wa COVID-19 na makirio makionio uria mabatie gwithamba moko. Na kuona andu a mwena uyu ni mareketie kuhimbiria ndeto ya kwaga gukuhaniriria marauga mena gekeno kuona ni mareketie guthomithio njira cia kwigita kumana na murimu uyu undu umwe na kuheo matangi ma mai niguo guthingata utheru. Just have a demonstration because of the coronavirus. We understand that you have to wash your hands every now and then. You have to keep your hands clean, and it's affecting old people more. So we decided to target old people. So we're giving them a bar of soap, a jerrycan of water with a tap, so that they can be able to wash their hands every now and then. Most people do not even have water to drink at home. We are Laramata community concern. Wamekuja kutusaidia na hizo mtungi ya kuosha mkono na sabuni. Kwa maana hiyo kitu hapa kwetu hatukuwa tunajua, hatukuwa tunaelewa. Lakini tunashukuru sana Laramata kwa maana wameleta hiyo mtungi, wametupatia hiyo sabuni ya kuosha mkono. Makiaria hende ya kwamukira uteithio kuri andu a wendi mwega maugite thina uria munene akoragwo makureire maitho ni thina wa mai, no makauga no nginya mathie na mbere na guthingata mawatho na mitaratara iria heanitwo ni ruhonge rwa ugima wa mwiri. Hata hatuna hiyo mitungi ya kuoshea ya kuweka maji, lakini tunashukuru Mungu kwa leo kwa ajili ya community wetu. Mmoja wetu amejitolea. Sisi tunaelewa hiyo coronavirus kama ni ugonjwa mbaya, na vile tumesikia hata imetusaidia sisi juu tumekaa manyumbani, hatukai na tunakaa mbali, hatukai pamoja. Oho ni mabetie guthondeka turembeko turia tuguteithiriria aikari a mwena uyu niguo gwithema kumana na gutambio kwa murimu wa COVID-19. Kameme TV jitagwo Wangari wa Kibaki.